lungthim kapsa hijong lechun ti tuni thupi wahin chehi ala tam ta in na ngai ta ri ko ging cha in isopiu ai lo le chapau ai lo le golpau pastor Elvis Nelalin hichelahi anasim anunung lam hin hidin ka ging cha in tunai thimahin chelai ala atam ta in na ngai wahin ala thui seigu kai pon ai wanga ama permission in che ala title ti mai hutin chechu sermon title ajong kain manahin lungthim kapsa hijong lechun ti ai nu te ho lam kai anapang supinu len ngai nemin article khat ain sunin hi chechun lunggel tamta ei atha in ei pekinin chechu piamiti le Pathen mite Insung ajong hahsat alhung atin hicha chun Bible akunin phabepi example ain pe in article cham chai jong le lunggel na tamta ap in chekipa kasama ma in hichela chu to article chu to go ma chu tunil ha hichi thui kan sei gur ain ka sei banga chun pathen man cha thupi ta jong teng le pathen ho milham ho jong koi hi jong le chele se chunga hin hahsat tam ta itu jiwin che hahsat pum chun pakai in zui ahin hahsat pum chun eima to kham dia pathin ap ho chu tong dinga hung ki pi hiwin hije chun tunin lungthim kapsa hi jong la chun pakai hin na da ha the ai pu in hete chun nuite tein lang setani galzona na pilo angayin nuite tein lungthim kapsa hi jong la chen pakai sungila nuite tein lang pakai na zui nahi mul soding tigon ti hi ikitil nom naw ahi in Abraham hin kho ga veutin Jacob hin kho ga veutin Joseph hin kho ga veutin Mary hin kho ga veutin cheyo teng chele tu lai khangmi izan ham khat ga veutin chom cha kan se dinga hin ama sapen Abraham veleuchin ta sana i pau ahi in ama ta sana kitiwangi pathinin Abraham ates nai asangma mazengin pathinin ako do kiti chu nom ta ama zoidinga ako ai point ha sana tam ta ama sanga na umsa chechu ahead ma sa hiwang wangle ito bana lunglel tarem kati in na hide chun pathin thu nga ya hung podo ahin unenaw ain dala in loilegol ain dala in pinagam ain dala in iya kay ain dala in ache na khu lungmong sel ana che na insung le insa inhang loilegol tam ta dala in aung ki pando inai ala pathin ko na hin zui ho kiti aung ki pando le hahsat na kiti to hung ki thon pai jeng ai win ama jong kil je achun mi gama ni vejen ana zamin chuteng le ain sunga jong alang khal ma chut aman jong pathin anga zolo je hamti mayutin cha chun ain nei pi sara thu chu angai je achun asu nu to hagar to cha ana nei man chayun aje ago loading ki ti chu aki mai mo to banga chun umai ta nanu pawa ke hule ama ni lem he na chain mang chawin ta chun Ismail ki ti chapa khat an nei ta nahi ahila Abrahamin heche Ismail jong chu atha do te aga koi do te angayin anu hagar chu to tan pathinin ani ni anu chan sol do ta na ti nahi soldo ta na tin cha chun Abrahamin che ho an soldo ni chun I to bang lom ya lungthim na dem ama cha la I ngalen na hi to ba chun hahsat na tam ta tun lungthim kapsa chun pathin thu ai ngayin lungthim kapsa chun apathi all lin ai zui to pe inahi che yo chun ates na la sang pen chu na chapa nei sun isak chu atina hi che chu pumgo thil to apedo dinga chun pathin an tikita a result di chu pathin a bon cha na hel sai ai wan Abraham in hel sa khat cha umlo wen cha chun thungai la a step ma akal bi cha ban bana ain su na ngain cha chun Isaac pe do dinga thinglom khat aput sa hita chu mul chu akalayu chun I to bana lungthim ana tadem achapa chun la koison don bun ha ma jangan dong ngalin hepa meila umin thingla umin agan cha de akel ngui de hoya umam atile pathin ngai to nan te atin lungthim kapsa ina pakai ana zui nahi ain la pakain
ates na sangma ma chu an zo ta jenga chu je achun thagaw ipau ahung hin zo na chu che chu hita in che chu dal hataw tin sauta da kan selodin Jacob na bet kinule Jacob kiti hi Patheina apa ko na chu ana kilado in aupa sakama chika achun ama zo in kelngui no khan anun athupi bang ma chu na bole apa cha hun pi in apan Patheina api ding chu sau kai atin azo aga sei nei ti chun Patheina chu ana kilado tan cha chun ai le cha chun aupa ki cha je chun zam te te angai ta in hira chun mi ga ma chun ken ei ta in apula ban nuya ahung umin hira chun aji te ni lo do ne chun kumsagi ato zo nu chun adei ta chu apupa na pepun chalak ta abol ti mayute unu zo adei lo zo le a chu apin aila alung hai lo ga sei pha chun ai pi zong le anau nu jong kapi ding nahi aila au chun au chu anawin a khel thelo a hi atin heta chun anau nu jong kan pe kiding cheding a chun kan pe kiding a hin cha chun hi chi kan pe ji a chun kum sagi dang na to ki ngai de atin na che yo chun agan chaw an lo ki ne chan hum kinin hi cha al hase dan la jong ai to le chan apu ko ma hase na sei khi pia kalo ding jong vel som je nang in nei khel pia tin na hase ta in mi ga ma chun ti mai te apu ga bel hi jong le mi ga mai tan anu jong amu khatapun apa mulo na ga ma chun au pa jong ki mutu tapun cha mi ga ma aga umine ain cha chun weltam ta cha pupa lungthim them ta ti moi te chalak ti le la mel se yemina che pupa noi chun gen then izat an thui ta ma hin khoi ti chu Jacob aring chun kipa ni khoi ha tam le kilom pui hita chun apupa mit mei veng ti dem apupa lung hai lo ni ki chapom pum chun na hira chun gen thei ta na umina hi ama thu sim chu che chu a hin da ki tau ti ama ajong hi veleu chen lungthim kapsa kum khuzat pi chu ain manchai a hi in cheyo chun Joseph thu sim ga vekinu te Joseph kiti ain khoil hasina dima hin Joseph kiti a uten athang seno athang thim cheya chun amu nom lo a hot no hi alung thimui anasema mai na je chu asu pi pau mangma ma hi alunga umahi amang chu I her sawin tunin pharso lo ne seidan katin cheho zo si chun asu pi te hot le mu dai na umi nei aina pa na su pi te ken ngoi chin na a gavedingin aneli is ipp ham apu saita chun soli nei anamu mu chun alung thimo chun thading su mangding anage loi chu om tawin hi ain cha chun tuikul tui umta lona tuikul thu ta sunga aselu no le che chu ama apodo thedi yok ai pun he che muna chu kiden ni ga akoyo he thari mel sita thari sang chun ama acham chamin gil dang cha le dap thuwa ipiam chun chemun chun thita in tiu akoyo he ai wangin au te khanin iche inawu I thalon lom chi pi ngayamatin he ri chun asu pi pa akai do kinun ta chun sum kolwe ho khuna azu do unahi azu do tawine ri cha chun gen thei ka ti chu gen theina chu ama sanga umding timayute hello thailo la chu na hin khomang ni ka chu ama chu pui mangin ta nai Josephine hicheni hin nunglami aga vet jidi hi kanung minin ka ngai to nai na nunglami ga vekin a uten yong chu ki phalam ta jung nawin te ai wangin a hot now zelian joy ja chun ta jala zu do ta wine au te aga nung vet ki chun ala se na tam ta ding ai wanga chun chi pai ta nahi ai le ta cha chun Potiphar ki ti pai na su ding na chokhata in ta chun Potiphar Insung chun su na tongin ahum ta nahi mi gama hello na gama he ta chun su in ta nahi o anula athita in asu pipa Benjamin agel do a izat ve hi akap dem apa agel do ding teng le asupi Benjamin apina anu thia hin na anula talo hida chun Benjamin andal ha chu au ten ama hot bangwa chu Benjamin jong chu anangai lu lo di ti bang angai to kom de hida chun mi ga ma chun lung leng wai ta na umina hi ai jong le Joseph hi
email chi diu pa chat ta ti mai te chechui piami te le Josephin apathin asumil pu nei hi chun Genesis bung som thum le ko na simai le pakai chu Joseph koma ume the Lord was with Joseph, the Lord was with Joseph ti avel ki sei hi chun che Joseph ka ngai to tel lungthim kapsa hin in ai in lam ngai ngui na naw ngai ngui na pa lung kham ding kapai I to ban an lung kham ta dem na kapai I to ban lung kham ta dem ti ngai tu tam ta to hi ta chun Joseph mi gamaga umai ain apinun anadei chana zon piring anazol aiwa azol zolo je chun chalak ta ina in bolin na ni khal chu lup piring chu amat jeng le Joseph akitom do ina puna dal ha in chechu apuna dal ha chu sakhia amana cha cha apinu chun apupa kom a he sena le apupa jong sungkula akoita nai aila Bible hil sino tam ta na al sei now chun Potiphar in Joseph hi chi ai in nei pin a sei hi ata ta Joseph in ai nei pi hi analu pi go hidinga ging chata tale a thaing le ti chuna ai jo so kiti hin I macha legal standing ti chu dan dung ju yong ki defend thelo aje chu so kiti chu property avan la pang mai ahin hon I ui cha ya chai no phan I tha banga chu tha jeng the hi thoi ati wi nei ai la apu pai na le chu I chan ham kha chu Joseph hi chan lom cho bol pon de ti angai tu hin te a chu sungkula ki koile pha chom khajole ata ji piam ki hinante ti hi mai the ati wi nei che chu detail chu tam ta jong cha boi pi dau ten ai la sungkul sunga jong chun pakai Joseph kom umine Joseph ka ngai to tel ai khoi nui na tampun te na ai khoi nui na tampun te lungthim kapsa hijing dingai na lungthim kapsa pakai ko mai alhasina seinom le ju pakai nangani hibang nga ka kita heje kapinun jong hibang loma avela nisim ni se eizola aiwanga pakai nangka ginjel nangka ngai lojia hito bang chon se ni kana bolawen aile tu ni songkul ka lut jeng hi pakai aile ka chon phatman ka mu che ham aro nanga de ka kita na aman che ham tile kilometer che chu tilo ai he chulaman lungthim kapsa hi jeng jong le apakai chu akitu denana ta jo panala je chun songkul sunga jong chu songkul veng alien pen pa ngai lun achangin songkul sunga jong chu nom tain aga nom tan ka ti chu chuti ta gen theina umlovin khunei na ai lo le ipiha thil tam ta mo puna api wa ta chong thei ki ai ya chan ang podo thu simo jong hevin a chaina langa Egypt gama alien pen leng pa noi chena apan thu jong I hevin ai wangin tu ni hediu chu hichi din munang lunarin Joseph I chan hung ka I chan hi lungle wai hung umam te chu nangai to theding ginchal umene hi chun Joseph bin lungthim kapsa hi jeng jong le apakai akitu de tun je in na apakai kitu de tun je in hi to bang chun pan anala na hi tuni Bible sunga kunin cheho chu ahin ipakai hung pe na Mary ipakai hung pe na nunga thing Mary kiti kale khabu khana na kinem na zo se beidungin zo na pathina nalai ti achun chejong hi kana sunine Mary hi pakai pi nanu lelewan sempa pakai me ma hu pe na dinga naubu ain zot pa hi che api nanu Mary chejong le se chun Mary in macha ta salam chun phat chum na anei lama ki mu pu nai again thing aya again thing hele a kilome aje jo pakai cross a thiding chun pakai zone khona chun anu ya pi do hi john ven nanu chu na good friday tamwei ta che chu nangai kha ta ka ging chai kenun kana sei ye ipakai ji sun anu Mary asu pi te otiute Joseph le Mary heche pakai hung pin zo chen Joseph in azidinga kitchen pi Mary chu zidinga an lupi pan panen pakai pin masang se chu Mary Joseph in to jong an to khalowe kitini Bible na che yo chun zia an nei ta pha chun chapa aban banang ping nai aiwa che ho chun pakai cross athi chanai ata san umnai lo vailunga anta sanai kiti ai he chun pakai Jesus Christ cross athi dingen anu hi anu ko ma sei numei ve na chapa atin
Joseph chu anathi na so ta ding hi aje chu pakai kum som le ni apha chana chun Joseph na lai anungai iti laya thiama ke ta pui pakai cross ki khet be lai chu Joseph ta lowe na che chun Mary Mary noi lai azo ding ti pakai akhotu inai che chun zone khona mo pun apedon zone ven na nu chati ye chun ven Mary in achapa Jisu Krista cross akikhet be che zo se da bona amue na pakai amat nuwa pat abol na zo se amu na he teng na pakai amat di god lai wa mite hon pakai amat na di angai to ho asei se do a he se abona amu so ina alungthimi izadwe akap de Mary ipakai nuhi izadwe lom alungthimi akap dem lungthim kapsa hijong jong le he de chon pakai ding pakai ain zui ne he chun zonin anu chu ipakai jisun mopona pe bang ba chun zone ki puita tina gospel chun hoi tan ki sunai che pungka akipat chun zonin marriage ki puita ti veo wanti akoma cha sei sai chuna nang lungchang jong hi chemzama ki sun to bang hiding ati khu alhung ke an thu ai na alhung ke an thu ai ya chun tunin pakai nu jing jong hi to bang chun lungthim kapsai ni hin khu sau ta ana manai ti imu theu nei to la I sei bang chun pastor Elvis Nelalin lungthim kapsa khol jina lei se huil hi phalo alang jinge ei do darling aum jinga ti nai na do darling jing ai dem na le sei set na bol thei kham khama kabol ho jong a dem ding le ei dem dile sei seding a umi loi phape na ka nei hon jong ei da la ta we na ei da la ta ti ama a ke wei poi na nga jong de nang jong loi phana da la kum I phat ni le loi ine yin I hung ha sa teng le ai lo le I pi ha sa na chom chomi sei zo lo azad nang thu a chomin mi thu a chomin azad to bang in thu teng le I loi phapen I ti jong chu all olang ki kang do mai ai win he chu le se chung thil chan chu ai he chun tunin na Christian in khwa ha sa na EPP naniyam ti nangai to ding thil tam da umi church history akuna tamlo chakhat kan seinomin Bible ka simlaya jing jong kalung thim tong khama ma jing chu David Brainerd USA gama thinghang mi ho Red Indians ho ngai lu be sa mo ho pathin tu dinga chi ai ama kinip dana chun Red Indians ho pathin hum ain mu zung di an ta san zung zo de gin cha dai ai wang alunga ta le zen ha sama main pha tam ta chu ne dia pepo win pha tam ta chu gi na di nei lo win a chang vo na chang phula chang pol a hungi a ta chu dap zong a chu ti thu mai hen gil dang cha ne lo chalo I chan siam na he te chun kum som ne kum ko bo pha lai chun TV nong nata in TV an wei pha chun dam le wang chu aki chen pi dinga adakin cha do akilung set pi Jonathan Edwards te pa cha in ana zenun aila azendam zo ta pu aje chu chelai chun penicillin ki ti ole tulai lo le ai phata ta oi nai lo je chun min TV awe le wang a thi te ding to bang hel sa ai jing in ya chun David Brainerd jong hi chelai chun ana thi nai ka ngai to le o hi che gol hang kum som ne le ko bo hi thing hang ga ma ne ding jong nei lo gi na diong mo zo lo teng hi o izat ve hi pakai ko ma kap kama pakai kom anatau dam ti ai wanga chu thagau mangdeo alai na ja chun hum kile ki jega dal ha jin anom pu ta chana pangtun tunin ai lungthim keu akap ai poyama wang cho ta sapom pia thu ai gil kela thu ai dang cha thu ai phal bidam athu ai jan imut lo na atam veita athu ai cheya chuna ta sa golang kum som ne ko ti ha lai ta hi lo ha kum som ne ko golang ki ti ha de dan na ai wa ama wang semi anela futia hita in nele dona I macha mi lungsen na changzo lo ai na hin he de chun pathin hello lai ho ki ti cho hin kho chu ti chei mai ya chun ken thei tai na gamwa chu angomin
kum som ne ko gol han lai ta in TV avein ang kita này ai là David Brainerd hin ko he mo se ai pun ama in ko thu sima ko na sap kang te ho khang dong i zat ki chou do am ti hi history her sa we na ka he la thu pi ka sa ma jing su England gama lekha them thema ma je gam su akin pi wa hin Henry Martin ki di pa chone che David Brainerd thu simi biography to azawa ka sei Jonathan Edwardson heche David Brainerd diary book akipachon heche David Brainerd thu simi an su to cha lekha bo an su chu Oxford University Library ahung hungin cha chun lekha them ta brilliant mind one of the top most hita banga gamsone kine pi pau chun heche thu sima asim pana chun leise lopina akine na jau se ama future ding a career de jau si ima chana gel ta pu in pakai ri hin khomat zo bo chu angai to tan chia chun missionary challenge da khat missionary khat ho se na kon chun ta chun ki gel ha na an nei din ta chun India gama na ain tongin Hyderabad ang pansa in it has a Bible translation. Mithem theita je chun pau chom chom lo kan tamta ang he da chun lekhat Bible ho hi translate and bolin he da chun ai wa amazon chu angai sangma ma David Brainerd bang ba chu agol han lai ta in kum som thum ho bo hi pan panin amazon chu anathi ta nei ai choi ngai to o kangai tu tiang le choi ngai to o ta chun min pakai azui hi baita koiman azui hi poiti ngai to di de yu nei hahsat na Pathen chaten ana thoi azat hi ki bang lo na twai sei ho chei le athinaw le again thinaw chu mahin tunia hi again theidano ki bang ka ti again theinaw ki bang chu John Wesley revivalist min thang ma jeng England gama revival analhut pa historian tam dana seidano chun John Wesley kitipai ana umlo hile French Revolution banga chu England ajong revolution ana umding ta chun hatta aselama ki khelna sata umdi ai wanga che to banga se na hung ni chu John Wesley revival a ko na chu hung ki khel do a England gama chun lagawa khung wa itia ana seiwe hi to bang lom Pathen man cha John Wesley kitipai iti hitam Zineina azinei khilahin aloi nu hin thagawa I macha ki pana nelo John Wesley na mui anamulo mong chui dingai ta chun in nei pui Pathen ahamat be se je chu ina jong umman lowa program abana chele pharsot pi chu ina umlo de che chu aman mi to jong agin mo heita chu ai lo agin mo ta chu khatwei wang hi athu sim sun khanin aseina chun John Hamson kitipahin ipiasya itele John Wesley ina kagache lai ta chun ama ho kiging manlo chun kot hi kaga hon khai le asunga chun John Wesley ai nei pin asama anakaya na asama anakai le chu kamuye ti chu John Wesley chun le thula go puna pasal chun nu me zo lo ti chu umlo de ai wanga chu ama chu ki do mai khada ta chu azinu hin tai anakai le ti na Chelai chumi pasalo jong samu sawai na picture na venole namu de John Wesley picture na hol lo lechin asam sawai na heje samajun a inei pin akai le ai heje pumpo John Wesley Pathen nasata ana mangin sermon sang somli le sang ni to bang ana ji eti hela ana seido eti win le khabu tam ta ana sunin na le khabu tam ta ana sundo in amana to zo kiti chu simzo di jong ai poina heta chun ai wangin John Wesley hin khona benale aloi no ta in khoi benale ki pana in kho I macha umpon aloi no hi hin kho ki khelati jong cha story umlo we cha chun Lungthim kapsa heje John Wesley jong chun pakai na ana to hi to bang chun William Carey father of modern Protestant missions na father of modern Protestant missions kiti heje means anapuizawa pakai ari anakipedo heche pa he ito bangin hin khona manam itiele John Wesley ji to bang ama ji jong chu pakaya hoi ta hi ho ki khel ana nei lo hin tin chia chu Serampura hong pan sa aibin aloi no in phat am ta hi William Carey anno in
kile ki tai te na kile ki tai te take me home ti vel tam ta ki peng nai khat ve wang ma chu journalist lo William Carey hi chem cha jong na hi kai zen ju a ko che chu a fi mi isi church lam kai ho khat in ECT visit an bola chu an pu in a fi mi student o ka vet pi ai le student o khat le ni chun adong mau jong a khel le we ti nai a yes adong ma te o ven le o William Carey ji to bangi hung hi te di o ti no dong ma ki khen pi la umati chawang chu ata ta verification jong a boina ai wanga student lo a che chu ki sei a hi in na cha cha hi chu hi ta he ka se no che pam student no zo avenu le atizat pen chu o William Carey to banga zi commitment nei lo na commitment nei lo ama chola ki pi dan chu commitment nei lo hil zi khat ain ki pui kha cha a kho le jing nei ain heche Bengal gama chun Serampur gama chun acha te jong ain ki buin acha khat avui ma sa wang ba cha aman athan di jong alai kin alai teng le vuya go nau mun jong chu agami te jan phal kilo avui na ding mu amu zo lo to bangain ta chun mun dang khada aman alhan di chu allah ye hin taw na jong amangin a chawu ye jong apang apan teng le ha la ye jong pangai tele William Carey thosim asim khazo sin na he liu chu lainan ta chi pyam tile so ta ato na ato sa a Bible le do sa ho lekha asuk so tam ta manuscript akuna asuk tam ta akoi che chu presa ta dinga chu akoi ai ai wanga che ho zo se le ata sa zo se tam ta chu che a presi hong kang in ta chu a thil zo se kawami nei ai wangin William Carey nga ago chumpu in aung kipan kinina anato di aung kipan kinin Bible pau somli to bang anle doi atiu na Bible Holy Bible pumpi pi ale wang chu ai helpun ai wanga bumal khat ale do jong kisimin tin cha chun Holy Bible pau chom khuzat pi chu an bole William Carey cho chi iten to zo ham itiale Lungthim kapsa hijing jong le apakai cha tu tun tunata chu pan ain la a hita chu cheho chu ain zo ai tulai thusim a chaina in seleng Rick Warren kitipai khang thao a hello na umdi yong ka ging chapun Saddleback Church kiti hobung min thang ta membara tamatam umahiwin athusim choile tuni detail seiman pung kating aho bungo thupi dan chu Google na holachin athusim sim zodi yong tam ta umine ain chepa Rick Warren hi ale khabu mitam pina hello now pau chom pau tam ta kilit do a million a copy ki zo do chu purpose driven life kiti na purpose driven life ti chu wa loi le se na mon tina chele khabu umlo bahin pau tam tan kilet major language tam tan kilet do zotan pau neu cha ti chu mil hom chan a tho ki sanai he chele khabu kilet ai ta in ei pawa chu koi man che anale do nai pon ai je chu le khabu len thim ta ahin sa pau sim thei student ho ko ka seijin bookstore chi win lang adi in OM bookstore nga chi le chin chele khabu ana te de purpose driven life che chu khangdong khat kiti chu na sim te din apha e ka tin na che chu vanoi le sina khangdong tam ta ina kitil khona khangdong tam ta hil kho khel le khabun ai wanga chi Rick Warren chapa Matthew Warren kitipai apin apat ama problem hi ale kha kisut na khat suntan ki sunin a lifetime struggle with mental illness dark holes of depression akitin suicidal thoughts tambeita anane ai akitin chachuni khadi hita kisunai committed suicide in a momentary wave of despair chom kat sung ha ta alung khamna ji achun ama le ma meithal khat ala in ki kabli inai cha chun Matthew Warren hi cha ki kabli ama ta sakuma chun kum somnel kum sagi bo ai paninai apa hin angai to ma jingin ama zong chu khangdong tam ta aringa chun lampi hi lapanga hin counselor pangin aiwa achapa ding hin chu
counselor ama sanga specialist no ama sang ito ba psychologist ta thagawlam spiritual counselor ta clinical counselor ipit na chom nei hona depression counseling bol theo hito bang tamta cha agoi na ai wangin koi machan Matthew Warren ya pan pi zolo hinte ya chuni khari kilongai sebe se ai ta chu amei thalala ama le ma ang ki kap bi nei kale khabu kharan kana sub sa ai heche ka za do ni chen o ri Warren ni i to bang lom na ponata dem vanole sina aman mitampi atil khawa aiwa ama chapa atil khaw zolo khat ham ai lo le akine pi agoi ho tam ta injong apan pi zolo hitan din achapa problemi alona je lo hitan din cha chun amale mane ki kapli mai chelunga chun rigwaren in ami ministry angadem ngalo hi ngathelo hi aje chui pi ha ama kam su nga jing mi umwe ama le kha su sa nga jing mi umwe ama ngai cha mi tam pi umai je chun ngathelo hi he chu tunin keijong nangjong nei di ka ging chain o ha sana tam ta itu ting le in sunga ha sana chum wang sin na chum mi ai nui sakna mi ai sei sit na mi ai en god na azat na azawa lai sei bango chun sei sin na le demna kitiyo na to ginchan ume atolo koi macha ki umpoi ai wang Stephen so ngai to o Stephen so sung asela chun hoilai a Vietnam itile chunglang ave nai chunglang ave le ipakai Jesu pa jelama ding chomu nai ja chun vevin pathen jelama Jesu Christa adin kamui ati nai tunin min sunga na selai hoilai na Vietnam sunga septen na vetle nalha se mai thi o ama lom in ai sep jingin na ama lom ai sugen thi dong ki pan jingin nadat motam ta umde cheho jo vet da in lang chunglang na vet Stephen amu pa ka jo dang yong na mu ding ai hiya jo lungthim kap sai jong la chen na vet na adi po le boy lo ding nai ti tunin na ngai to ngai hiya chun tunin hoi tain ti ngai to on ki ngai to in lang riwaren jong achapa thi nai hapta izat ham khat chu pul do na in phat amangin aila akipan kinin he pakai na ato cha anga thei ding ai pon akipan kinin na akipan kinin ta chun lungthim kap sa hi jong le apakai na to anga thei lo je chun ang ki pan do kinin he hi je chun la chun lungthim kap san kanui zie ti jong hi ngai chu na lungthim kap sa kanui zie heche lungthim kap sa anui sa thei chu pakai ai na lungthim kap sa anui sa thei chu pakai je chu nang jong hi che pakai la sim pa jong che chu na ki he che ne nang jong che chu he che ne chin ka dei na hi so people nelal la achai na hi a hoi ma jingin leng je su nei ka hi je in tho zo dan ding kizil zonge ti chu avelin seinge leng je su nei ka hi je in tho zo dan ding kizil zonge che alternative phama mai ka sangin na ka sangin tho zo dan di zil zon na ka sangin tho zo dan di zil zon naka le setan ki pa intin tho zo dan ning na zila na tho zo tun na hita chu lungthim kapsa dai wanga nanui te yai le he cha chun napakai ki pa intin napakai ki pa intin mithe gar chi ma so lo sin khon abe di wai hebrai bung som la ni imu bang chun hebrai bung som le khat som la ni hoi tan sim khomen lang som la ni nonggal kai le he to sa sumpi atina meipi he to sa meipi kiti he chu achi ma sa mithing ho ai che ho zo se chu nang na bet jingoi hi chu nanui te angai na na lungthim kap sai jong le chin nui te lang zeng leng je su nei kai je in tho zo dan ding ki zil zonge ti dingin tunin kain ti mun ai ke jong chai ka kitil lo wai le kapan zo ji lo wai nang jong na pan zo lo ding ai aje chu lungthim kapsa din mun ei koi ding hin khwa itu lo ding tam ta hong ki tu ji nei igin cha lo idin mun ni hong ji nei thing chu le lungthim kap ngui nei ai wangin na lungthim kap jong le na cham lawa na loi na di mun jong chu umai ai la apoi mo pen chu
zo di dan kizil lang na zo di dan kizil na tho zo dan ding kizil zon chuti chuile nang zo phar khat ting le hi che na gal zo na testimony chu na sei thei ding ai pathin lo pi ta hen tauna neute lungse them pathin ka ki pa pakai na le ga bu thinga na mi thing izat ham khat ka vet zui diu kan sei do in tu khanga mi te ho jong ka vet zui diu a umin pakai Bible ami thing hona zo bang bangin Bible ki sut lo nunga ke ho khang thua ki sut na dinga sut khom theri mi tam pi yong kamu be be kinun aje chu na cha te pui hoi lagau thengi a khang tina ki bangai je chun pakai pha che sa na mi thing ho ana ki thu pi lagau thing chun tu ni ke yo e ki thu pi ke hon gal zo na ka chandi wei hi je chun tu nin lungthim kapsa hi jing jong lewang pakai nang nung ka zui nai ka da ha thi ai pun nana to nai ka da ha thi ai pui ya chun gal zodan ka ki thim chu ata zo pan kan la wa ni khateng le chi gal zona testimony hoilai ham khare ke on ka phun do the ni nangin lungse tan tu ni che salmon saulo kan sei do ki dinangin phathei bo dingin pakai je suminin kaung taw he amen